Benon Kusemererwa, Original Immigration Officer wa Fort Portal District, yashobora ko ebyange bibiri byinekiza obuchamani eky'abantu bakutaho mu ihanga batikirizibwe. Ikizibu twine borderline kibeta borderline mu Rujungu erehire kandi endera amazing alikyalbat hati abantu baija tibaraba mbere hali ofisi zaitu gamba nibasaba nibenda kutamu baraba obuhando bakwa abantu bukira kweto bwapanya. Kusemererwa nagira ngo bineho emishango ibatwire no mukoti ahanshongeje bayingi yego tubakwasire abantu kangambe nkomwezi guhoire tukakwata abantu basatu twarabya mukoti koti yabachwera emyaka ebiri bagabarambara kukusavinga ekibonerezo kyabo tubayehemu tubatwaro tubagaro wabo abandi tubakwatira mu byaro tubahereza aba immigration bakonga. Mary St. Ario, Deputy Resident District Commissioner wa district yabo Ndubujo, nagira ngo abafuruki bateganisiza abantu utiyo no kuteganisa obuhereza ombyanga byabo. Kwanga ko muri Ndubujo dotune kizibu cy'aba neighbors abakukira kuja kutayayira unwanted actual visitors kandi kuba kwija ushanga baza services zitumwe nk'ebyamagara baza mu health centers bihamwe mu bazi nayo baje bataba baragurira because if someone is sick you cannot say irabanzure tena ngeji yawe identity card na cinachi in most cases tuba kugira ki tuba kubabuza so shange mbazi yaho yoje baje mu magwara rago abandi nibagira ngo eki nikirakiriza na mnonga ombyo kwerinda ino mutano aho bakurabira konga hatarumwe myanye ndizo itukweta porous borders no shanga hataruho umuntu wena so habo kuba tuli ba neighbors babariya abandi bayinaye namaka hati nugomana usanga abakuriya bari kwija n'abakunu bari kugenda abantu batahamu oyijuke ngo barwiye ko ni bayiru ko rutaro abandi no sanga bakabele barwani bentaro banyamaye basedi ko basingwiro no ko bayiruko okuje muno pakebolizamu ne baleta insecurity mu cyaro cyaitu ne basokutanga ku training aba rebel nibasobora kwegesa abantu ebintu bitahikire abebembezi baje abatura okwegendesereza abantu batarukumanya kandi n'abafuruki okurebuka ngo batunge bihandiko ebiri kubikiriza kutura mu ihanga ninterera abantu abarukwikara mu cyaro abatamanyirwe ngo ekyo kibe muno mugende mu reportinge ha authorities mumanywe mutunge baruha zobwikazi oburabo mu Uganda tunge ndanga muntu ababa abebembezi na munonga ba LC1 ekindu kubasha abana bataka no kureba nti omuntu wena oworukureba mbu yaza kutaho muri Uganda aha mutano taru kumumanya ninga riona yandaro mu cyaro to kumanya harukuruga to kumanya harukuza oyino kureba nti wamubuza yayina akantu akari kumoreka mbuno mutaka. National Immigration Policy ikitsirizwa cabinet omukwezi kwa 8 2025 kandi yatongozwa mu kwa kashate 2012 omwaho gwe 2026 okuyamba abafuruki abakufurukira mundo mu ihanga otiriho n'abakufuruka kuruga omahanga gaheru abo kusendeza obworo hamwe no kureta hentunguka omu ihanga. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakaisiki awatali West Fort Portal.